Agwati mbaru ba mubunge wa Tigania East Mpuro wa Bori ni bezete amwe na kuria ngabana Kawira gutigana na mubunge wao baugite kiria bunge bonde ba Meru ni Mpuro ake agwatire Kawira mbaru werune na kumane nabo Kawira ne abatere kumutea tabura to kumenyithwa ni mukiri wa mithika karibana ndine boritie Mpuro ethro akirumira kubaritira ngugi utwe monengera ojore iguru ugeni ojore iguru Jehova mutura moyo nwe twanenkanira okathuri o Mpuro na njeci wingi onthe acemanie nio agitega mbariwe Imeario gavana kaunti Meru Kawira Mwangaza rayukitie karwati atika Tigania East na barani awati mbaruba mubunge oguntuku Mpuro wa Bori irekoneka yakayombo chokeria nkutanio rengi atika atongeria babo baile nyuma yokiranira kwa kaita urire chontho onere Tigania East ke mibango ekwengu icha kaunti Meru Tigania East ibatu kwithere number 1 nontu ne akwere kure nyingi muno na nyote ya campaign na lakini woronere biro menyo turi abi batu turi antu Tigania East ikorumanga atongoria betu atongoria barabate mama baturutirite ngui atongoria barabate ona toro twina thina Mpuro atwelenga twathura Kawira twimwira mwekuruto mwe na tete muchioke yura yo Biblia yurama yutia eta goya ikaro kingi twamwa muntu Mpuro ne iro twiro bunkona muntu ro twira murungu na bwira muntu atebua antu abenge Tigania East ankwenda gura Kawira batendete okuthura muno ura bendete imithika lenturi lakini nonto mheshimiwa wetu ra twendete muno mheshimiwa Mpuro na wano we spokesman wetu Tigania East represent ura atu represent Tigania East ura to diata atura to kudure au to dura mtonge lakini thai itogona obo mwacha ndoni uma koko meria okuluma mheshimiwa muyumbura thilungire akiwata nyonto akiwa ngabana ni mama twamuthiate nontu no atwira njira tuita na Mpuro tue murea okikwethe anu akunjanirie murea ukathwania okunjania Mpuro batu turi antu ba mukono ba Mpuro itwe twautandrika na nkiromba mheshimiwa Mpuro watuthaika njara na nyuma bura watuthaikite mwekuru etura na mathoka na mbere turikanirie nwe turane nwe ikinya 27 tumutulula no gikwethe Mpuro na itirie kirimene Kawire na ma akwiro kana ukanwerigira buru utesotikati kokana onto mheshimiwa Mpuro akeikuloa makaua royo ithionko inyabukambiria kura miate na kuromba na pani itikieni royo ithionko akaribane ndi barombete gavana Kawira kurita ngwira athurirwe na kureka nkutanio na atongeria bangi itoritero ngugi batu ya masibitari yetu ya tena ndawa barabara cietu mikindori yetu tutena stage tukwenda kuritera ngui nyingi muno kwau ureke weto keruma anene betu batu aboro twana tore egoro toteke lazi metoe egoro inkingo agoro imetoe na nyabo egoro Mpuro inkingo Mpuro imotoe lakini hao murubo kethote ya mogoro gwesima batu aboro tokarito ya agoro betu esima na tobate yete na inyamno na biro bionthe ko bithie biro bitharia moraga tote bitharia agoro betu atwe Bishop Karomba irantu na barekera neta nonto kuo kuthora ni rantu na murungu na we bishop neta nonto ruta rome ukienda kuthiria antu bangi na bio bathiriri kuruta ngwicio nguya wete akuruma atongeria na mwire indrikiru nyakiruma patri wa Catholic na shokaruma kinya bishop wa Catholic nguya bishop ta akuruma barabangi kumwire narekebishe miario yawe naka ya kuendelea u tu antu ba Catholic tukuwa renginya 27 tukaitana kauli kama tumwire batu turantu ba Catholic tuluri sana kwa kamwire kumonya kemwira ati narekane na mantu irumi nontu tuyathurirwe nkuruki bonekete bakithetera senator county Meru Kathuri Murungi urakinyawe unkumitwe kabutine kamwe na Mpuro toizithela muntu ogwembesa ni kuritangwe ilazima Kathuri tomwere ngwe na tomuringira kure nyinge ailembia cia Meru bora igweta itaike akora me atwamuria kiuria we representation na miruta boya ngwira yo tiara ni oversight mandate ya constitution na ati menyomeba na uni ongo itu kwenda Kathuri aruta nonto mbeche iri ku ya Meru County ni bati kwelo ni ikono chiruta ngwe atia we Kawira wiro turitana watu wira wetu mirotoro billion every year yuto ke otala miaka 5 is 60 billion mbeche ichonde ni ku ya ki county ya Meru na utiro to awete ki otala madhabu ya mbeche i wo otala mbia chekire itu na imuntonge au tali la madhabu
na iseneta ingwe constitution tutewete ginya tukwimwe we ya utalambia ukamatete no ntuke akwithira we bishop na ndukumiria kuia mukuru wa itha tombia cha county utia akwenda kwira ukaithira mama na mukuru wa itha nyumba na utika kwa ibu tombia chieto utikamata wita kuria ngwe ku kathuri turonera no miomba oga kauna muri oga irato meri itokona ke otwa gutindeka witaitie ombe kuthuranira Meru nekendre kaomba kubua. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.